Ngambek begitu. Dari hari Jumat yang gue kabukin dulu. Yang bener apa lu? Ya. Ini bang, ini. Kan bocah apa nih? Buka. Jangan banyak-banyak, sampai tempatnya. Ini juragan gue. Juragan gue. Lo buka jurus aja. Buka jurus aja, minta juragan lu. 30, Beb. Gue pengen dikasih bebek. Belum matang kasih bebeknya. Ntar minta. Ayo. Jatuhin. Ayo. Mana duit PA? Bukan. PA loh. Lah, tuh kan ya. Gua enggak bagian dah. PA, Bang berantem kenapa yang nyamotin duit? Ya lu berantem aja urusan duit gue. Ayo tuh. Ayo lah, awas ada kamera. Jangan deket-deket Bang, muka gue tua banget, udah deket. Ayo. Kalau belum 1 juta terus aja bego. Pel, gua bisa pingsan dong lo. Ayo. Ntar buat berantem gue dong sisain. Lu mulu. Sama duit bengis ya. Jadi beneran. Begini lu. Nggak ikut lebaran lu. Majuan. Nang Mongolis masuk nyari ikan. Potong lato-lato nih. Sialan ya dong, Pak. Maju takut lu. Lah ayo perkara ini mah enggak ada takut-takutnya gua. Bang Olis, kalau gimana Bang Olis? Jangan numpetin Bang Olis. Jangan numpetin. Wah, diketekin Bang jago banget lah. Ayo. Ambil apa? Sundul. Gua lo diketekin. Hebat banget. Jalan belok menuju getek. Getek dulu banyak ikutin. Itu golok biar kate, lu ketek bentar lagi pale lu kentutin. Ayo, bukan main. Ayo. Jatuh ngomong. Kamu jatuh ngomong. Diketawain Mam. Dendam bego. Dendam sama lu. Dendam lu bego. Gua dendam sih. Iya dendam. Sama main. Bini lu jadi janda. Bini gua empok lu gue. Berani mak gua. Oh jadi abang jagonya? Lah masih ada gue Bang.
Bang, abang asal tahu dulu rawa tempatnya angker, sekarang jadi tempat pemancingan. Bang, kalau mau Jawa ini kerjaan kerang cacingan. Cacingan. Ntar dulu kalau jangan bimbing kan. Bang, emang benar dulunya rawe karena tempat pemancingan. Oh, begitu. Bang, pemancingannya ada di kali pasir. Dari kata gua kurus kayak cacingan. Bang, cewek sini banyak yang naksir. Bukan main. Di sini gonggo, di sini gonggo hitam jangan abang matiin. Maksud lo? Abang jago, saya lebih jago. Minggu kita berantem buat ngebuktiin. Pasang, bawa buka. Hei, Buka. buka apaan, Mbak? Yuk. Buka gerakan tong. Dan banyak. Tadi gua berantem lo nggak keluar nih begini. Dari tengah. Dari tengah. Tengah bebas. Pen gua itu. Udah amat. Ini kan gua bilang, lamain cepet keluar. Good. Hah. Udah tadi nabokin gua dulu. Ngapain? Tabuk ngapain? Gua bang gua. Langsung aja. Bego lu kuping nih. Tempelin aja, Bang. Bilang dong. Hat. Pelan aja. Tabukin dulu lah, enak. Kita babak dong. Main. Ngambek begitu. Dari hari Jumat yang gua tabukin dulu. Yang bener apa lu? Ya. Gini bang, gini. Kan bocah apa nih? Pegangin gantian. Pegangin gantian. Mana lo? Mata gua kecolok. Turunin. Langsung. Gua baca deh. Jadi hamil bikin gue bang, kayaknya gue jual tuh kan. Bang, buat bapak bang. Ada. Ya bapak. Gue sakti. Balik. Juga cepet sompleng anak aja lu. Ya. Ini udah tajam dah. Ya, sonoan, woi. Woi, sonoan. Halo. Lu ya tau gendong ya. Bye-bye, ntar keguguran lu tendang. Buset. Lagu udah dekat. Lu gak PA beneran. Bang, gimana bang? Tadi soal dunianya udah, apa lagi bang syaratnya bang? Tadi saya bang ngelawat pakai baju hitam bang mengambil orang ngaji. Saya kagak pengen lihat bang Oli cuma bisa berantem. Saya pengen denger bang dia bisa mengaji bang. Bang tenang aja bang, yang namanya orang petamburan. Abang jangan raguin bang. Dia kenal sama habaib sama ulama bang. Cakep bang. Soal dunia sama akhiratnya udah pasti dia bisa laksanain bang. Pinter. Bang paling enak gue bikin apalagi kalau dicobain. Artinya? Jangan kata cuma lagu sike. Ngaji sama leman suntuk bakal bang Olis jabanin. Coba bang jabanin. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wal qarid safa sallallahu alaihi wasallam min mahasin al-ahlak bima tadiqu an kitabatihi mutulul awraq kana sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صدقا وأوساهم
بالمؤمنين المال ورضوان اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bang? Lengkap udah nih bang, soal dunia udah dibuktiin, soal akhiratnya apa lagi bang? Apa ini bang, oleh sama orang tua sama orang udah boleh masuk? Bang, cukup dah bang, cukup bang. Saya cuma bisa bilang bang, ubur-ubur dari Cinangka, ikan mujair di dalam kolam, palang pintu udah gugur, saya silakan Bang Olis berserta rombongan masuk ke dalam bang. Alhamdulillah kalau begitu bang, saya mewakili Bang Olis sama orang tua sama rombongannya semuanya bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jazal husaini, haban marhaban. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love